Dis-moi aussi, donner les yika, complément, il y a intervention. Ça va? C'est la lèvre, hein? Ma mingi matulua kilanga pe, usalu tu adisula mpepe. Ba uvo, una baka mpova. Ulendi, lemba vo bilan Samoa. Samoa, Kulosidia Colombia. Kulosidia Colombia. Malongi momo mena, mumakong. Mukapu makumole datu. Mbuta mbumba. Wetivana, mona mesu. Musamua Kulosidia Kulu. Mimi. Si Sukia Kulusi, Kaka nous a déjà dit ça, c'est un gros mensonge. Il était crucifié sur un poteau. Mais lorsqu'il parle de Kulusi, c'est un bon lien pour Yesu. Il y a autre chose dans la soirée. Heureusement que Mfumueto Watumulula Lusansula Kongo. Yagatusong. À travers Mbikudulu Dambutambumba. Et on nous explique, c'est quoi le Kulusi ya Kulumbi. Kangina tanga passage yo ya Mbimba. Indamunda mukaka. Et je vais vous dire pourquoi. Ya niveau Mbutambumba. Kunsante mo wa ukesa munzila Kongo si katala kyo son pila lekwa. Munza ya ye mone na kyo mumpinda zazo. Parenthèse. Tekila diodio. Parce que mon tete ba go ba kembi bo ke sasika mona mpasi. Unsi tadi kuzulu tadi. Yandi boso lukandi vakati. Tekila diodio longo kifa kiteka sukulo kufolo ni detia. Four à feu. Toi mianga la mina soba nzanti ntamu meso manji. J'insiste par rapport à ce que nous venons de vivre pour arriver à vivre et pour comprendre l'importance sur le plan spirituel. Quand il y a qui comme Kula Congo et chacun de nous, il y a son amaina, Muma Congo, Moutou peut longo kanata Kulusidia. Kadi Mpasi, Zabana wa Congo, Zaban longo Congo, Imo Moza Sumi la Kimpanda Congo. Qu'est-ce que yes. Esa munzila Kongo sika konda tsampa tu muntoto wa mianga la mia makala matia ni tunoka tulu manisa. Ntemo wa mbata mongo wa Kongo ya ntotida unaluta duku lwa muyandi. C'est ça l'avantage. Tu si baka lusa kunulwe. Et puis baba uvo ikuma sika zenze la munza. Ye kunta mianga la mpasi zandi mumvita mpulusa Kongo sika boka kwa ndiona wena muntimandi vo nzambia me munkiama undiengie mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi seulement nous? On a déjà un bout. Nous sommes les guides, nous sommes les bambouta. Qu'est-ce que nous visons? Mon conclusion. Widi muntu kutuko kalendi kote so mulukongolo lwa kati lwa bambuta munte moko voka tekele kitu kama zenze la komunza. Oh, Kulosidia Colombia. Mazenze la isa vole nomade. Mwisi kazangulu. Kwa. Matadi, fumu ndoki kubatadi. Vivi, kendambu, kenzila ya baka. Kwa, vivi. Tongololo, kwatu, kimpese. Dikara la yebedeka. Yebedem. Kwenda. Mpangizame. Katuyoyi. Go. Et ici, je profite de l'occasion pour dire que Kunima mandana mama. Si tu as carré matinée politique, yankaka kundamu ya mpalabala. Au mois de mars. Mais bakaka avec ça discuter fioti fumu. Ngato teka tula makati kwa matadi. Kadi nkangu beti zola ba wandinga wa bedem. Si toi yindu di la Dieu. Mais le 17 mai, ngati fati luaka kukinkenge kumanianga. Kufata de mbutambumba. Ne mwanda mbumba, ne mwanda nseni. Ne mwanda mbumba, ne mwanda nseni. Manchweki minavana.
Ye kata muntu atoma vovi la nsa mwangizi le nkwatu leno muma Kongo se mbuta mbumba. Pourquoi? Bilanki? Mvita yetu lwa kila mu 2008 mbundu ya Kongo na tekwa ku. Tuku ke mvita ku ngenge. Kidi ya tambakana partout. Anteta di bundu ya fua de na kundambo. C'est la même chose qu'on Simbi na te kumbatasa. Tu faut ti vutu la ntiku musu. Yesi mbape manchwe ki mama sisa mbuta mbumba ko. Mvua uyangizuli yankwa kwa tulendo. Le 22 juillet. Mandana ke tifana mama makilans. OK? Yes. Le 22 juillet. Nous avons commémoré 63e anniversaire de la province du Congo central. La province du Congo central a été créée le 22 juillet 1962. Le 22 juillet, Mvouaou, Congo central, on a l'oumi 63 ans. A tuna teka tala kunima. Kweta teka kala, kwetweka, ye, kwetwe tukwenda. Matine politique tuna salisa, ukikaiki ya chela. Muna hata pensiku musu, kusimu jangu oyu. Tekela tuenda kuchela. Sito ayanti kila mu manifestation, moi meeting, yankufi. Va place kwena monument ya premier gouverneur du Congo central. Par exemple. De chaque jour, biso to manogese nga demande d'aide na gas bilon. Chaque jour to manogese nga demande d'aide. Katuleni to disa kila nsike toko. Siko to disa kio. Muta manoga zo dute. Mais non, tu fais ici à Misankala Sierni, ya beto, ye bobo wateka toi disa kilasi. Duze imanchwe. Na yanti la va Belvedere, unima Belvedere, si tu akulumuka ku mausolée ya tata mwanda vitali. Pour l'honorer. Mboki tuna baganzila tuna kwenda na kuchera. C'est vrai que manka kabana nunga ko toutes les étapes, mais bisi kwa teka duwila déjà. Okujiye, tunakala ku mausolée. Ne nous fatiguons pas. Kadi toi tilanda kulusidia ya kulumbi. Kunchuka machweki mena kunchuka yampasi ya hii. Si toi kotu so mulu Kongo lolo abambuta. C'est une grâce. Tata mana basti meno kisalo batendu. Defi nene tu feti sala buabu. Nous avons vu là, mais on doit inverser une logique. Bundu dia Congo, RDC, ye kwa ko. Tufoti nunga mkwena sala mandanda, kumbanza kintinu ya mbanza Congo. Ça sera une grande victoire pour 2025.